Monsieur le Président, je vous adapte une lettre avec un français piètre, le bahut est décadent. Je viens de recevoir ma carte électorale pour un 3e mandat le 9 avril au soir. ومسيو برزيدان هذاك ينطرجع طبات استمسلاي في الكل يسرات يبدا ديالك ولين حوال حتى يكي دثون البوطاق يدي كردان يدي سقرا للمنظر الستع يبري Monsieur le Président, je ne veux pas le faire, je ne suis pas sur terre pour tourner en veston. Pas pour vous irriter, il faut que je vous dise, ma décision est prise, je m'en vais boycotter. ومسيو برزيدان وزمير غير تخدمه انك نسيتو درت الفار ولا مشات سيها برطون ولاد البغي والتزفاع وغا كان هداك يديني عرايم غين السوليغ مدنك البويكوت كرام. Depuis que je suis né, j'ai vu mourir ma toube, j'ai vu élire des loups et proscrire des pauvres gens. Ma patrie a tant souffert, elle cherche sa colombe, loin des hécatombes et des odieux faussaires. Quand j'étais endoctriné, on a voulu me manipuler, on a voulu m'arabiser et voler mon passé. Demain de bon matin, je fermerai ma porte, au nez des années mortes, j'irai sur les chemins. وذي القرح ثمان سنادي يلس ذوذات غرا يكوت قرات ذوي ذي زمزو ينتجان عرضا نتبدل الدنيا وغنا يزورا هذي يرن سكو عربا هذا كل أصلي وزكر تفجري ثبوت تسكرة الصغر ثبوت أفسي قسم ثوي الموت أروح أغذيكي بردان. Je mondirai ma vie dans tous les couloirs, dans toutes les hôtels, et je dirai aux gens: refusez d'obéir, refusez d'élire la mascotte, n'allez pas au bureau de vote, refusez de partir. S'il faut donner sa voix, rendez-nous d'abord les nôtres. Vous êtes bon apôtre, Monsieur le Président. Si vous me poursuivez, prévenez vos gendarmes que je n'aurai que ma plume et qu'ils pourront tirer.
تبوطيت بوتفريق ونزوث البيوت أقوث دينو تصروحوث ميلاق دون الرايون يقبل ويلي ونزوث البيروات أقوث مدن صروحوث ليلى قدم ودغر رايو أرثي تقبل ويذي أو يسم الشرطي ومسيو برزيدان الشيعة غيد ضانيك إنسان إجا ضربينيك ولا من سلاحي وديميرو نجبد نزنان وارك ففرو